Anyalaki din! Ay, kanya mo di kastoy bakit? Awan mo di pakitang danadan. Nga rod lakay, no kaano mat nga awan pakitang danan. Isumat ti panakaira na may ibusan ti abasto ni ti balay. Bareng man no da umay agayab. Urayak ni kalbo nga umay kahit. Ha, apay ni kalbaw lakay, adda ipaaramid na. Ay awan ba kahit? Bareng laeng no ada trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay la ko mga rod taadda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano kay busing kalbaw? Ada ka di trabaho mita. Ay kahit adda tata. Adda yamot ti aldaw na bakantiya. Ay sa bagay mo't kiti sa dino nga raw dayan di trabaho mita. Ay abandak ba? Ay kahit na tata. Lucky day no kaya tiyaw. Anya ngay at trabaho day jay. Agtuping tayo tata. Adda ngaming kontrata kay Jedaya kay. Isaw ti trabaho kita. Ang mga no adda pa ita mo mamabalin nga mayaban. Iti kasta ado tayo. Ay ni Dario nagpada ka ba nga wan trabaho na. Sigurado akayat na day jay. Ha? Sino adda rin day ta tata? Bayaw ni Beth day jay. Nagapaw jay baba. Imay laang ditaw sa awan ka no trabaho na ijay ayanda. Kasta ya. Ay kat ayaban nyo tata. Baglang damay babaon nga agbunag iti pataw. Ay wala. Ay bayam sa baba na kijay ayanda best into malaw. Kasaritak ni Dariaw. Imaya at taumay ka kung masaludsunan. Lukayat mo ti umay makitrabahaw. Kituan atata. Apagisaw. Awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo tata. Ijay daya. Ada kontrata ni Kalbo ijay. Sisigaw na pakisursuruta kiti trabahaw. Ay kasta ka de. Ay nasayaat nga rod ano kasta tata. Kahit kaano ngay amang rugi tayo. Itong bigat. Pagiso alunes. Umay kantulaan nga di balay. Dagasin na kijay. Tagidan ta na mapan. Ay uwan sige tata. Ay kete, agyaman at munay iti panangawis yung kanya. Itaam alakay, amangan kit di mat no paglulukwan manan ni Kalbaw ni Dariaw. Amumot yung ti ugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumro ti kuwatit na. Ay, saan mo siguro bakit? Sapay adda ti ugali ni Kalbaw. Nga uray di na pa mo jay tao. Pagtripan na latta. Ay, saan na? Alagan kiti mo tabaybaya. Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ak lata, nubilang laan. Ay, makabandog mo ta talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga rod tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya at nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaka ka mabanaw ka. Kahit, no kaya tiyo, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gamit. Bagla nga agas ti panog mo ta. Ay, katuan na. Ibaon mo ni Dariaw ang mapangumatang ijay na ni Petra. Dario, mapan ka? Ay katuan Ilis tayo ti katangag. Iti kasta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon Kalbaw. Adamay di papilkin bulpen na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista maaw.
At dan samot something na nadya kadwa ta, tata. Ha? Ay nga something ngay bagbagamban. Una, apay masapol nga ilista ti mapan nagatangan, kat arak lang mat kan pulutan ti katangan na. Ay. Kwa. Nalipatak kay bagakan ka ni Daryaw. Di na mo tagbasa ka nagsurat. Ha? Uy, naiso ano ibaon tayo mapan kumata ang masapol nga ilista amain. Ha? Nya. Kasano nga no mapan ni syudad? Ken kasano nga no mapan agaram iti balasang? Di ba? Wala na. Anya? Kasano pa yung makaasawa na dyan Daryaw? Nurid magaya. Ha? Anya tigatangam, Manong. Ay, kwa. Atoy, insurat da, no anya tigatangak. Aday ta. Arak kan pulutan tigatangam. Ay, uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangam. Ay, agyaman ako unay, ading. Amoyo tata. Anya ti amo may. Iba ka mga Daryaw. Ay, kurso nadak nga ije balasang nga da ije tersina jay. Ay, ije ni, ije igim matangak iti arak. Ha? Ni Petra, kurso nada? Ha? Ay, Petra gayam tinagan na. Why, Petra tinagan na dayay. No kahit mo, tulungan kang agaram kan kwa na. Ha? Why, di ka madanagan kanya. Tada kita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapalag yung may sa kadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy. Di na nga mo nagsurat ka nagbasa. Ano? Makapalag nga raw tatunggal ibaon ko ang mapan kumatang. Masapol may surat amin nagatangin na. Kurt, anyangay ko mati nakakataway ti dayto. Ha? Di kakit agyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawa ka. Takasanaw, nagdan tumagustuhan na balasang. Awanan na. Ibaga pa yung kursunada na kanon ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailikan ko ano. Nga oray di na amo ti agsurat ka nagbasa. Kan anya ko mangay, naggusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunutay lang amin, di naman lang matiksan, no maawagan ti babaya, kursunada na. Gapota di na ngaron ammo ti agsilpaon. Anya matindi kasi abyan. Tong palbiag abureng. Anya laki day. Imayak tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Ay, madi namin tiriknak. Panagriknak ita. Guri-gura nagsamat ng tata. Ay, kasta ka na ay kawa na. Ay, madibat no pilitam ti umay ag trabaho no di mo kabailan. Malahag pa'y bagkapay. Sana balay. Takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Ay, agyaman ak tata. Pakibagayo man laan kini manong kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Wen gayam, imbay ni Daryo itay, di balay. Saan pa'y kano ang makaumay at trabaho ita? Ha? Taapay ka no, tata? Madmadi ka no tirikda na. Kaslag kakapso magabain. Basta ka day. Ay kahit una,
Narigat mo, no pilitin na ti umay agtrabaho, tata. Sa nabalay, tao may tumidlang dayay. Amo matyan ni Dariyaw. Nakakay, abaraw. Wain, tata. Mala, agtrabaho ta nga raw din. Tapno malpasay. Neng, ano nga hindi tayo mo? Kasla rubos mo. Wain, rubos na talaga dito eh. Ha? Ano nga hindi ito? Anda pang tadak. Anya? Ay sus, aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kay. Iso nga nagsubli ti trabaho. Dahito, ititad ko. Anya? Ay sus, aramid ka talaga. Inton kwan, makaungot dayakan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Kaya di na mo amo, tagbasa, kaya nagsurat. Anya? Ha? Ala, pagtripam daya tao. Takit na no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramidan na dayay. Itag man, nanya taramidan na. Anya? Saya, tayo may kan, Dario. Ay, Wen, imayak ta kaya't kong dagtrabaho. Kasla nagmading amin no, tartarak ng disakit. Ha? Kasla ad-adalaan na sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka, kabailamon tayo trabaho? Di mo ka mapilitan ti bagima. Kabaila, si kakit di may. Masaya at nga no kasta. Mala, magtrabaho tayo nga raw tayo. Day, apay ngay Dariyaw. Kasla kakapsot ka pa'y bay. Ay, uuwan nga rin tata. Ay, nasaysayat no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti bay no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay, ibagbagak nga rin kan kwa na nga uray agawid pa'y laang. Kasla kakapsot pa'y kat nga bay. Kasta ya. Mala, umay ka pa, ikipaglinlinungan tayo, Dario. At da ipatumarkokin ka. Iti kasta, pumigsa ka. Ha? Umay kan, siyak tin makamukin ka. Masigurado ka pumigsa ka. Anyangay nga agas na ito'y. Manong kalbaw. Basta agas da ita iti sakit ti bagbagay. Nagkakapsot, kan amin na narik-rik na ti bagay. Nay, mayat nga rin Ay, sa dino ay tinanggatangam iti dayta. Ay basta, inatang ko da ita idi pa eh. Di ka madanagan, saan pa mo nga expired da ita? Ay, kasta ka day. Ay, agyamanak nga rin Ala, tumarimon. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, mintum bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kan taon, iti taon. Ay, tumarikman nga raw. Kalpasan na. Iturog ko bit. Sige. Manawang ka pa yung araw dito eh. Dario. Lagkom? Day. Apay, akatawa ka. Day. Itay ka pa akatawa. Di ka pa ibaga, doay niya tikat katawa. Tapno ang katawa tadwa. Ne, matinsa. Ay, unay. Ay, lapdam Ay, saus. Narigatain. Sapay umadanin ti baro atawan. Ay, narigat met agbaro atawan ka, abagtitan. Ay, saan mo ta?
Anya lagi din. Adala ngamin katawa. Kesa kasto yung unay nga katawa ka. Mala, ang katawa ka nga rin nga katawa. Aging gama bandog dahil sa pangam. Apay nga tatata? Apay akas na tilangam daryaw. Kat... Ne. Apay nga giganam data. Ay, tata. Diyak na rin mo. Kailangan madlatan nga. Agtangkan. Anya! Ay, mauyong kasama tayo. Isan tata. Ay, podno ti papagak. Ay, paramis. Ay, agtangkan matang. Ay niya! Ay isalbag ka! Ay sus! Nay! Anya tayo tinuwan mo atay tao ay uun tata. Iso tayo tatin patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay ti awanan bay na kalbaw. Ay awanan bay na talaga. Ay taapay tata. Ay saan nga agas day tao iti sakit ti magbagay. Ay ikano rubos day tao. Iso anak ko na nga agtangken takwa. Ay na, ay saus. Anya, ay isalpag kiti da akal ba. Ay na, makaraman da kanya. Mala, bayam da siya ti baka amukan kwa da. Ay amangan no ag ginangran kayaw. Awanan kay tibain. Kunakno ko na mga awan ka ayat mo nga madamit gayam. Ha? Anya ka din day nga ibagbagang. Awan ti kaya na ayat ko niya. Ay, ulbod! Ay, sana gaputa amom ngay ayatan ka. Kat kung gundawayam, ti kinasingbat ko. Mahal. Ay, di nakawawagan iti mahal. Tawan ti mahal ko, akasken ka. Kuwar talaga ayam, ti kayat mo kanya. No, imbagam ko maitibay laeng, ta sana ka nagasgastos iti day ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pangasin. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Jak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso aday ito iti para kan ka. Dahil ti maghanap mo, babaero. Ay, nagsakit mo din tero pag adinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta kaya. Nasakit gayam. Maminsan pa man. Dayta. Napukaw ti kinabaklak gabugan ka. Napukaw talaga. Manipo dita. Saan ka nga agpangpakita kanya? Tabnoan mo man niya. Naragsaga ka makakita ken ka nga agbaro at awan na bukol-bukol dita rupa magana po. Da kayo magayam, tata. Darayo. Wan, may kamay. Takayat ko mga ipapas ti pungtot ko ka. Awanan kay di bain. Abay ngay, adinanog na mulatan darayo. Makikita mo lang aro din, bukol-bukol dero ba? Nayunang pailangan. Ay, agabay sinararamid mao. Ay, nakalbo aya. Amin ba't gamin, kit paglulukwam. Yaka mo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Kan amok matlang tagungag. Nang ro na nukaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Nay ko darayo, pangasim Ito kumamot din na. Kukudam. Ay, saan? Dinakdiktara ni di kayat kong aramidan. Awanan kay ti bain. Pag tumaranakit din iti pagpatanggan, amumat nga awan asawak. Makapapungtot ka talaga. Nay ko darayo.
na. Imbes ama siya nakan ka. Saan? Gunggunam ko nakti diya. Anya? Paglulukwam to mga minti amin na banag. Anya nga ito. Instant nilang arug takarmam. Ha? Dayta, timaganap mo. Agbaro atawin, akas tatilangam. Gusto lang. Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantarong. Nagpuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamit, no nabayag kayo nga gamam mo. Nung saan mo? Alauston mana. Promise. Saan kong ulitin? Sapay la kumang. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupang. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Masaya ata si Mangpit kan, Sandra. Ha? At da si Mangpit ito ya, parsil mo. 300 pesos ti binakapak. Awang mga mintimbati mapagbayad ko. Ay na, thank you, Lakay. Ay, bayadam di talo gasot at pinang backup ko Kasapulak ti kwarta. Amumutay. Madama ti panagpa-repair ko, di motor ko. Anya? Alayag mo, awanan ti nagadupa asaw. Inton kwan, mayaw awan tumanin di 300 ko. Noon niya lang kami nagita order ma. Naimbag kumama no pakairan mo dan, saan mo Ay na nagaduma ngayong bagamon. Ala, mabiit lang. Bayadak ti kwartam at pinag-back up mo. Awon gayam lakay. Ada ka di papanam ita. Ha? Awan magbangay. Apay ayaw. Ibatik man kan ka day ti 2 pesos. Apay dayta. Pagbayad mo jay Shopee delivery nga umay. Parcel ko day jay. Anya? Ano lang idad day may nang itulod iti parcel mo. Sa ita, addaman ti umay. Apay aya, anya nga min ti parikot mo. Kat kwartak mo ti pagbaybayad ko. Saan ko mat adaw dawatin kan ka. Nakagasgastador ka bakit? Awan pa yun mababati iti sweldo. Tama pa namin iti Shopee. Awan lakit Shopee. Ay na, alakit din. Awata mo dahito ititag ko akwarta. Ado pa'y lasaom. Ay na, naimbag pa'y kan ka, friend. Kanayon abaruti kawas mo. Ha? Ay katuan a friend. Order klaang dahito iti Shopee. No kayat mo, agorder ka matang. Ha? Nalakalaang dahito 300 pesos dahito blouse ko. Anya? Ay nagninamatan. Jak lakit di ka ba alanday ta a presyo? Anya? Amom ka di ti presyo dagiti kawas ko. Ukay-ukay laang 80 pesos. Ay na si kakit di mat kumare. Para matkan ka. Iso adi mo kumaimutan ti bagim. Saan mat akasta, mare? Ngam-un-un na ak ngamin dagiti kasapulan dagiti anak ko. Sakbay dagiti wants ko, kas ina. Ay na si kakit di mat mare. Saan na bali ata sagpaminsan laang mat? Saan mat akanayon? Kat saan ka mat asag paminsan nga agor order, mare? Kas lainal daw mat nga adda sumangpot a parcel mo. Ah, sika talaga kumare. Angawin nakmanan. Sagpaminsan laang mat. Awan kwarta no bilang inaldawak ti agorder. Naimbag pa'y kada Sandra Lakay. Inaldaw nga da Shopee delivery da. Do saan da Shopee? Lazada. Kaya niya nga bakal. Kada kwartada. Orderan da ati kayat da. Sa bagay mo't kiti Ay, nyaya ti kayat mo baka tayo orderan ka ba? Imbag lang regalo kang kay tapas ko. Ay nasaan din lakay. Bakit kan lakay tan? Tapno regregaluan nak akasta.
Bakit? Awan, ti bindakatan kilin na kayan. No may papan iti ayan. Kasi iti kanayan ko mabasa iti Facebook. Love isn't about age. Daw, age doesn't matter. Saan ka na? Anya? Ala, iorderan ka ba niti blouse mo? Bakit? Iti kasta. Saan ka nga umapapalkin ni Sandra? Nga inal daw iti delivery na. Ambagan no pampanunutam. Asana all, may nyuklon. Anya? Oh, apay akasta tilangan. Kaslada pampanunutam lakay. Ay, saan akasla? Talagang adda, bakit? Ha? May ngamin ni paring binitay. Agsingsingir iti nabayag nga utang tayo kadakwada. Ha? Kat, anya nga rod ita. Ay, sika kumapay lang ti makaammo nga agbayad. Tadamot kwartam. Anya? Siyak ti agbayad ko nam. Pangalaak ko may ti pagbayad ko ngay. Awan kwarta. Dahil tati bagbagak. Inaldaw ka nga trabaho. Ngam awan kwartam. Numapanto mga amin iti Shopee. Kas kadalasada ti sweldo. Di ka pa'y amo ti agurnom. Gastadura ka talaga pa kay. Anya? No addaan mo mapagutangan. Umutang ka niti pagbayad takin kwa na. Pag numalpasan. Sige. Padasag ti agsaludsod kadagiti gagayim ko. Ala pautangan ka. Ngam, matinong usapan, friend. Wen friend, di ka kadi madanagan. Ti utangam kanyak akwarta, kat tintinagam tunggal lawas, nalawag. Wen kadi, anya kalakit din ay. Ala, agtala kan katagayam ka. Ay ngam pangaasim. Kas itinakunat itay, matinong usapan, ha? Wen, promise friend, hulugak tunggal lawas. Anya, imutang gayam ni Kumari Sandra kan ka, friend? One friend, imay mat ngamin nga agpagpagkaasi. Amo matan kanya, naglakaak ama asyan, no daw may umutang. Ala ngam kita laang sapay la ko ma, tasaan ka amarigatan amang singirto kan kuana. Oh, anya tikayat mo sa one friend. Awan mat, nasa uklaang. Ala, umunod takit din. Taag kapeta, kabayatan ti panagis-istoryata. Oh, sige. Ayaman ako na friendship. Apay nga adda ka dito yung nagmayat ti panagililad mo. Di ka di mo pa nagtrabaho. Sana na kay. Ne, kaapay. Masadsaduta. Awan ngamin mabatbati iti sweldo. Anya? Sino kumati pa basulam nga eh? Basol mo Taray lang amin order iti online ti paglaingam. Anya tinamnamahal nga eh. Talaga sumadot ka ang agtrabaho na awan mo ornong mo. Una yan ti kastoy abiyang. Sigurado, adamanin sumangpit parcel mo itong madamdama. Ha? Ni, uy magpaisoan niya. Kita man. Ay na, Sandra. No dagiti banag kumaka sa pulam, tigatangam, mabalay nga damornong mo. Ang no kasta priority, dagiti wants mo. Awan na. Talaga sumadot ka. Tandaan na ita, awan maornong mo. Bakit?
Apay ngay, bulan matan tinapalabas. Ngam awan matan ti Sandra nga umay agbaya dito utang na. Kunak tumot ngamin kan ka. Ay, oray agmat lang nga oray yan. Sapay manon alawas asaan ang nagtrab-trabaho. Anya? Ni Sandra? Sana nagtrab-trabaho? Pangalaan na ngay nga rin diti pagbayad na kanyak no kasta. Jaklaan mo ano ada sa bali ang nagtrabahuan na. Tamanumot ng alawas asaan nga may iji pagtrab-trabahuan mi. Anya? Payman, mapanak tumanlangan ni Gibalayda no mawaya anak. Ang mga no nalipatan ng ti utang na. Ay sos, narigatan. Anya mo dagito ipopos mo iti Facebook mo sika, Sandra. Ha? Kundi post ka mo iti motivational quotes. Ngam nagsarot ka mo. Si kakit di mo. Ay na, tapno ibagakin ka. Awan maramidan day tayo pupos mo ang motivational quotes. No adda ka lang dito oy. Nagmati iladam di ka maggunayan. Ha? No siya ti sika, kakagtrabaho. Taiti ka ano man, awan maramidan dagi tayo pupos mo. Amom nga ipos iti motivational quotes. Ngam di mo mit aramidan. Nakita dagiti ipopos ni Sandra iti Facebook na halakay. Ha? Anya ngay, dagiti ipupus na bakit? Dagiti ka di order na iti siya pay kas kadalasada. Saan? Pasig mo't ang motivational coach dagiti ipopos na. Kan ka po itipos na. Namuak mo't anabayagayam nga awan trabaho na. Anya? Wan lakay. Isumot lagayam akan ayon ko ang malabsan ije balayda. Ay kasta. Nagsardeng nga roden iti ka o-order na iti siya pay. No awan trabaho na. Siguro Ala. Saan man nga iso ti pagsaritaan tanay tabakal? Kapitaki din tanay. Naglamag. Ay na, makapaulat mo dito ipopos ni Kumari Sandra iti Facebook na. Ha? Anya dagita friend? Kitaan namin pasig a motivational quotes dagiti ipopos na. Work hard in silence. Let your success be your noise. Kung kunana mo tan, Ha? agasan man dagitoy. At dabay kunana na if you are tired, learn to rest, not to quit kung kunana. Anya? Ti awanan ba na babae? Anya nga tati maitulong na rin tayo iti panagbiag na Oo, salbaga talaga tayo dyan. Uray pa mano a motivational coach ti post na iti agmalam no sa dutmat ama pa nagtrabaho. Anya ko mati mapasama iti biag na ngay. Di pa'y lang amin mapanagtrabaho. At dalat tamot ijay balayda akas ladon niya. Ay. Saan man nga ging dodon niya tayo babae? Kunamla no awan utang abay bayadan na. Abay awan matikiti papanak inton bigat. Mapanak ijay balayda. Sigarat ti utang na kanya. O na, katsapay la kuma, kaada maibayad na kan ka, nga oray awan trabaho na. Awan ka din na talaga ti panggap mo, mapanagtrabaho, Sandra. Ha? Adda ka mitlat na dito'y balay. Ay, oray, mitlagi din na mapan ka agtrabaho. Oo na yan. Ay na, di nakman pilitan ama pan agtrabaho no jak kayat. Nya. Agtrabaho aklat ta ka di no kayat ko. Apay ngamin apagparikutam no adda aklat ta dito'y balay.
Jakto pa'y agreklamo ang makakikita kan ka nga daka kanayon dito. Anya. Agtrabaho aklat na no kayat ko. Awan bibiyang mo kunak manang. Oh, nasaya ata na danon ka. Dito'y nanong mo abayo, si Cassandra. Friend, Ay, sana ka maala iti pa-friend-friend mo, ha? Kan, nakarkaro man na sana ka maala ka iti agkakanat nga ipopos mo motivational quotes mo, ha? anya. Imaya, tapno singiran ka iti utang mo kanya. Oh, nagsaritaan ta atong galawas ka nga agtinag. Nga manya ita? Friend, pasensya ka kuman ha. Diyak kami nakatrabaho iti mano abulan. Adda aklaong dito'y balay. Anya? Handa ka lang dito balayo? Anagmayati o oldagam? Mga nunalipatam nga da utang mo kanyak. Siyak ang nakautangam agtrabaho at nga inaldaw. Tapno lang agkakwarta at ngam si ka nakautang. Adda ka lang dito'y apatugaw-tugaw. Nagmayat man. Pasensya ka kuman, friend. Ayawan, sana ka mahala iti kakasta pasensya. No, kung agbayad kan. Tama nga no, matong baka iti pungtot ko. Mano na bulang dinapalabas. Friend, awan ngamin pa'y kwartak ita. Awanan kayo, diba? No, awan kwarta mapagbayad mo, agtrabaho ka. Amo, si madot ka lang nga nagtrabaho, gapo tawan maururnong mo. Gapo iti kasyapim dahi ta, salbag ka. No, adda ngamin kwarta, sursuruam ta agurnong, ha? Saan nga amin nagkayat ti bagi, ket iso ti un-unaan, nawatam? Anya ita. Nakaraman kalakit nga ron, iti sipat, iti dadya bakla. Ha? Amom nga dautang mo kan kuha na bayadam. Ngam di kamit mapanagtrabaho. Di ka madanagan. Mangsapulak iti panggadak, tapno mabayada kung ti utang ko kankwana. Ay, nasaya at no kasta. Agtrabaho ka ngamin. Anya kita dakalatan dito'y balay nga agtugtugaw. Maturog iti agmalmalam. Sakit kung dipos ka iti adwa motivational quotes. Ama ipapan iti hard work. Ngam salute kamay. Anya? Nagadumot din yung baga. Ay bagbaga ti pudno. No agpos ka iti motivational quotes. I-apply mo mutin na iti bagay. Kasjay, tapno mayat. Alam mo nun. Kandanggam, dito ibagaking ka. No agtrabaho ka, kit adda mataggadam, ikatam ko man ti ugali, mapapan amin iti Shopee, kas kadalasada ti kwartam. Sursurum kumamit agurnong iti kasta, saan ka sumadot ng agtrabaho? Mawatam, bakal? Wen lakay. Ay na, nagsapa ka mo taon, Sandra. Sa dinaw, di pa panam. Mapanak ili nana. Anya tarami dumijay. Anya kumapay ngay, nana. Inak agtrabaho Nasaya at ano kasta. Agtrabaho ka. Tapno at daganas dagiti ipupus mo ang motivational coach mo. Anya, bakit ako nga mamuk mo tag Facebook, Sandra? Bakit kita dagiti ipupus mo? Inaldaw ka nga agpost iti motivational quotes may papan iti hard works. Nga madda ka mo iti balayaw nga inaldaw. Isuan na sayaat. Napanunot mo ti agtrabaho. Para kan kamot ladayta. Yawanan ba yung abak? Nagadukit anay baganan. Rurgo.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan. 150. Dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Kahit kumusta pare Lucas? Nag-reply ka din, Jesukim di takabang-ibang a barangay? Siguradong aduda manen ita, tapa nagputo daw. Ayun ngagpaiso pare. Mabit man laeng, taipadas ko ateksan. Nakasave kat iti cellphone ko ti number na. Ay uman, kinog-reply, ibagam tamang i-reserva ka iti may sa para kanya ha? Ay na, makaramaramaan na nga minagay. Anya lakit din aya pare tito. Matik da ita ah. Manungaminan ti binayada, hindi na palabas pare. 150 laeng, ngam no maminsan, mabalinan ti 100. Naimas spicy ka. Aglalo kat fresh, kan naganus da pay. Ay, udula-unay dahita pare. Ay, uray nga rin ti reply na. Ta, anurusan ta apik apan iti igit ti kalsada. Sino tinakapila, Lucas? Ne, si Kamit Gaya, Maritarsing. Siya, di nakapila. Sa dino ti papanamaya. Agpaili ako ma, Lucas. Apay, akas ti panang kitam kada kami ka ni pare Lucas, Maritarsing. Ay kwa, awan tito. Sige, pagandaram kit din ti tricycle mo. Ta itulod nak ijay ilay. Anya ti raramidam na titesinak anti-tarsing. Kunak man ang nagpaili ka ita. Wen, ngam nagsubli akmat la adagaw, Smaya. Kasta? Anya nga roti umay maibaga, anti. Ay na, adda na duktalak adakas nga aramid da angkel mo alukas kan titaw. Anyat kahit mo asawan, anti. Adda pik-pik apon da sa gwa 150 di takabangibang a barangay. Anya? Ibagam kini antim nga auray. Ang mga nudi na pa'y amutar aramidan ni Lucas nga asawa na. Ngam sigurado ka kaditi day tangayin bagam, anti? Anya lakit din ayamaya. Nangag ti do alapayag ko ti pagsarsaritaan da itay ijay paradaan. Isu asaan amabalay ngagkamalia. Umayak man gumatang maya, kaanakan. Anya ti may mugatangan, anti Auring. May sakilo amanti kalaeng, kaanakan. Mabit lang tamang isuputak, anti. Sige laeng, kaanakan. Ay, anti. Oh, apay. Awan ka titimadmadlaw mo kani Uncle Lucas? Kas kumaiti anya, kaanakan. Kuha ngamin, anti. Anya akwa. Adda ka no pik-pik apon da awam 50 dita kabangibang abarangay, anti. Anya. Dako, nauring bakit? At iti ginatang ko nga uong. Isuman ti iluto mapangrabyan tayo. Apay an narabyan ka, Lucas. Sa dino tinapnapanam. Anya lakit din to'y asawa kaya. Sa dino kumapay ti daddo maapapanak. Kat nagpasadak At iti napasadak. Kompleto day ta, bakit? Ay, ulbod ka, Lucas. Na, Agpudno ka man kanyak. Mano ti kabit mo, ha? kabit mat nga bagbagam dita bakit? Si kalahan mat ti babae ti biyag ko. Ay, di nakul ulbodan si ka, Lucas. Anya lakit din to'y asawa kaya. Napudot man ang ti ulo na. Umay ka man tarakupan ka. Di nakarakupan. Ne, Jack mawatan no apay napudot ti ulong kanyak. Auring bakit? Agin di mo ka manan. Day tati paglaingam. Naimbaglaan,
ka nasabat ka dito dalan, Mari Auray. Kumusta ka? Kas makita mo't Mari, si kakaradkad latta da tao. Naibaga ka din ni Maya ken ka, ti may papan iti asawa, Maray. Apay manin ni Lucas, Mari Tarsing. Ay na, nangag ko nga may nga da pikpik apen da asagwa 150 di takabangibang a barangay, Maray. Ano kasta? Pudno gayam. Siguro isumot tinangag ka. Ay na, di na ko magurguraan, Maray. Imbagak laang no anya tinangag ka. Anya nakit din ay Mari Tarsing, iti anya kumaaga po aguraan ka. Agyaman nakit di at imbagam kanyak ti may papan iti dakos nga aramidon ti asawa. Apingin sakom dagiti murang ti asawam, Auray. Nasken a pumanaw da dyan Lucas dito'y balay. Diyak kayat ang makita ti panagrupro pa da jay at tao. Itanyaga pa wapapanawam ti asawam. Adda babae na, tatang. Adda ka di pambanagnagmaw, nga adda babae ti asawam. Anya lakit din ay tatang. Saan ang kasapulan ti pamanagnag? Taadda ti nakangag iti pagsarsaritaan da ka ni pari tito. Adda ti mawan 50 apikpik apan da di takabangibang a barangay. Nasingpat ni Lucas. Kasladyak mamatay ang maaramid na ti kasta. Agin sisingpat laang dayjay, tatang. Narabyan ka manin asimbang pet, Lucas. Ado nga minti pasahiro mi ita, Auring bakit? Anya nga dagi dyan nakasako di tarwar? Badom dagijay. Anya lakit din na ya. Pumanaw kan. Nawaya kayon iti babaem. Mamin ano aya nga ibagakan ka nga awan sa bali a babae ti biyag ko, Auring. Anya nga rodyo 150. Ngayon kay pikpik apon ka ni Tito di takabangibang a barangay. Anya tinakakat katawa iti day tanga imbagak? Di ko nam kadi kadyak amo akalukwan ti aramidon nyo. Ha? Asino met tinakadamagam dita 150 aday ta bakit? O sige, pigsa ang pay ti agkatawa, Lucas. Tapno ibagakan ka. Uong ti 150 apikpik apan mi dita kabangibang a barangay. Sana day ta pampanunutem. Nalipatam ka din jay uong nga impalutok ka ide. Anya? Kas kalagbala, Lucas. Kita-kitaan nak? Saka umisum akasta? Jak nga rod malapdan ti agkatawa, Auring bakit? No asino met ngamin ati nakadamagam dita 150 aday ta. Asino kumapay? Ni Mari Tarsing, Asino nga rod ti Patsyem? Ni Mari Matarsing wenno siya nga asawam. Ni Mari Tarsing lata, Anya nga iti amok. Ang mga noululbodan naklaang. Anya lakit din. No saan ka mamati iti imbagak? Ala, sumurot ka kada kami kinipari tito. Numapan kami dita kabangibang a barangay. Tapno makitam no anya ti pikpik apen mi. Bagman, tadakan pari Lucas. Itay pa yung urayan ka. Pasensyakan, pari tito. Kanya kalaki din na ya, pare. Okay lang kanya. Hawan gayam, intugot ko ni Auring. Apoy, masapol nga itugot mo ti asawam, pare. Ipapilit na ababa ita ti 150 apikpik apen ta di takabangibang a barangay. Anya? Ipalawag mo kung mga minanasaya at kankwana, Di naman nga rod kaya tadenggan dagiti palawag ko, pare. Isuin tugot ko langan. Tapno awan ti makungkunana. Narigatan no papanawin na kay Jabalay. Oh, tadanon tan dito'y balay, Auring bakit? Sapay la kuma, tanapnak ka ni tinakitam. Pasensyakan no napagsasawan ka, lakay. Okay laeng, tinapatag, nalawlawagan ti amin. Pasubo at talaga day di Mari Tarsing.
Bayamon, saan na siguro naawatan ti panagsarita mi kini pari tito idi? Ay uray saan anasaya ati naramid na? Kasanungay no insina ka na talaga. Anya lakit din na ya. Andamot la basol mo, bakit? Basol ni Tarsing ti amin. Anda basol mo, tanamati ka adagos iti imbagana kan ka. Dumating niya with yaw nga uong aureng. Ginatang ni Lucas dagita, tatang. Kahit kumusta nga itinapanan niya. Pudno ti imbaga ti asawak. Saan a babae ti pikpikapan da dita kabangibang a barangay. Uong, tatang. Makitam da ita. No apay mat ngamin, anamati ka adagos kan Tarsing, kat amumat ti ugali da dya tao. Agsaga na day taatarsing kanyak. Anya, laki din to'y anak ko aya. Nagbudot ma din ti ulo na. Una, asino mat ngay ti saan a pumudot ti ulo na no kastoy laeng, tatang? Hoy, naimbag mo ta na sabat ka dito'y dalan, Mari Tarsing. Ay. Si kamo gayam mare auray. Day titi para kan ka. Anay ko. Anya kalakit din ay mare auray. Apay asinipat na ngay. Gapot anda na ragsa na basol mo kanyak. Anya. Tapno ibagakan ka. Saan akas kin ni Lucas nga asawam ti type ko? Saan nakasta ti kayat ko asawan? Nalipatam ka di imbagam kanyak a 150 apik-pik apon ti asawak di takabangibang a barangay? Pudno mat nga danangag ko maray. Saan a babae ti pikpik apon da? No saan a babae ti pikpik apon da? Anya ngay nga raw. Uong! Nawatam? Uong! Ha? Marurod ako na ikon ka! Gumatangak man iti asen, Maya. Nan ano ngay tapingping mo, Auntie Tarsing? Sinipat nga rod ni Antim Aureng. Anya? Saan mat gayam a babae ti pikpik apon da angkel mo a Lucas? Ay, day takot nga min, Auntie Tarsing. Inikam adagos iti kaipapanan tinanggag mo asaritaan da. Anya nga ita? Sinipat na kalakot nga ron ni Auntie Aureng. Ay, sa anak a mamati nga uong ti pikpik apon da. Ay na, no sika tinakangag iti nagsaritaan da. Ay na. Anya lakit din aya. Agsardeng ka, no di mo kaya ti masipat manan. Ay, makakatawa kiti asawan paray. Uray siya, pari tito. Agasam nga itaatapan da gayam a babae ti mapantapikpik apin ni igid ti kalsada. Amumot nga ni Tarsing. Nagistorya adagos, uray saan pa'y asiguradaw. Isumot ti paglaingan na rayjay. Kung namata nakapagtapalak, no saan ngay, amang ano tinibabkon. Uray siyak mo ta paray. Para lang iti uong, madadaal kit din ti pamilyam. Day takit nga ron, pare. No masabat mo ni Mari Tarsing iti dalan, bagbagaam. Tapno dinan ulitin tinaramid na. Detakot chismis ti paglaingan da dya tao. Mabalin ka ding agsarita ta, Tarsing. May papanitian niya, pari Lucas. Pudno ka di asikatin ang idanon kini Auring nga da babae a pikpik apan mi dita kabangibang a barangay. Saan ka di apod now, pari Lucas? Tapno ibagakan ka, uong ti pikpik apan mi. Di ka man nagararamid iti istorya, si kaabakbakitan? Oho, sa anak amamati nga uong laeng, pari Lucas. Na,
Apay ngamin nga ilibak yu pa'y laang, kat nangag ko nga raw. Talaga gaya, masang ka sumardeng Ay na, sasana siya. Anay ko. Apay nga'y atin ni Babnak pare Lucas. Tapno agsardeng kan, makauma ka. Sa di mo ti papa na maritarseng, kanapay nga dardar tangiwa mau. Ay, tinibab ni Lucas. Iso ama panak agreklamo kini kapitan. Anya? Apay ngamin agiyo aklunan nga dapik-pik apay nyo asagwa 150 iti igit ti kalsada. Ay, anya kalaki din ayatarseng. Nagrigat agpalawagkan ka. Uong nga ro, tipik-pik apon may. Oo, jak patay, jak kita. Ay, agbalbaliw ka man. Inton kwan, si kanto ti madaksan. No saan ka mamati nga uong ti sagwa 150 apik-pik apon may. Ay, kaya sumurot ka inton bigat. Tapno mapnek ka. An-anwam na itagalon, Auntie Tarseng? Umayak ko mamakisak daw, Maya. Awan mo tagtid adanong iti gripo, may. Pasensya ka na. Ngam basit lang tinagbati iti danom ko. Basit lang ngamin ti danom iti main source. Uray basit laeng, Maya. Anya laki din ay, Auntie. No itot ko kada kayo, pangalaak ngay matiti aramatag. Kasano akpay itan. Padasam ti mapanditayan daan ti aureng. Nakita nga ado ti danom da. Talo ngamin ti drum da. Ala, padasat man nga raw, timapan. Nagposkol matan tarupam nga agpakita kanya, kalpasan ti inaramid mo, ha, Mari Tarseng? Uray basit laeng adanaw, Mari Aurel. Hawanan ti inumat. Awan mo tagtid adanong iti gripo. Ay, pasensyakan. Ngam awan maitad ko. No adaman danom me, usaran me ah. Alan, Mari Aurel. Maasyan ka kumakanya. Kalpasan ti inaramid mo? Naturod ka pa'y laang nga umay ditoy? No, basta. Saan nakpay lagayam anapakawan? Kat nabayagan day kay Maray. Nabayagan ah. Ngam oray may saasori. Awan nang ngagkukan ka. Anya laki dain. Agadalam day ta anapasama, kabsat tarsay. Saan ngamin ang nasaya at nga apan mo istoryaan amin ang makitam. Anya nga ita, awanag ti karubam amayak at tumulong ken ka. Mala, di ta manang gagayam tinagpatinggaan ti maysa nga istorya nga intay pinaulwan. 150! Dito'y drama tayo, Anya laki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Mana? Uminom ta di pare. Di ka matanagan. At dapat kwarta kapag gatang iti arak. No, bilang lang. Uwi na pare. Pasensya ka na. Sikapay lang di makaamoy ta, pare. Ha? Di ka matanagan. Sa tumot ti makamo. Iti inuman ta. Sumaron na uminom ta. Sika, hindi mat pare. Awan mati pare kot kanyak. Uwan pare. Nakababay lang damat ah. Saan man na tayo dati magpagam pare? Uminom ka ganda. Ag-enjoy ta, kabayatan nga dapat may gatang iti arak. Uwan pare. Uminom ta. Nagmayat kalakit din nga ibitin ijay murdong ti kayong si Kabunjing. Apay ko mga mapanak. Ibidin na dyan mordong di kayo. Sika, relax. Agmauyong kan sa akin. Hoy! Saan nga agmuyungan niya? Uray asino a babae, saan a makaanos iti kasta nga ugalay? Amamat nga ado ti maaramid dito'y balay? Ngam day takit din na pan inom tinararamid mo? Ay ko.
Pasensya ka kuman bakit. Naganasag matendim minaw. Jak na po ta na rabi magkaya may. Anya? Mala, hindi ka matanagan. Dahil jayan ti maudi pa na ginom ko. Saan na mauli pa? Anya? Ha! Jak lakit di patyan day tabunjing. Sika, saanan nga uminom? Ay, por Diyos, por santo, awan lat amukaon. Sika pa'y laang akas lamatay, no saan apag naan iti arak, day takarabukob mau. Hindi na. Anya ko na, mare. Kasta unay manen abartek nila kay mo, idirabi Ay nawan mare, maistresak nga rod kan kwa na. Awanin ti aldaw, asaan amabartaw. Asino kumati saan ama is-stress, mare? Kat oray nilakay ko. No nilakay mo, kat inaldaw ama bartak. Ay na, nilakay ko mat inoras-oras. Anya? Wan, mare. Ay na, dandanik la pang oro nilakay ko. Gapumutla ang itinalabas apa naging inom na. Ay, day nga rod ti problema kadakwada. No kaanuda nga ta asardengan ti kinamamartek da. Ay na, saan tan amang namnama asardengan da day tanga ugali da. Siguro, sumardeng dan tulaangan numabangkrap ti factory ti arak. Anya? Katwan, mamartek nga rod. Adda aya ti makaatiw kadakwada. Awan, mare. Day, arak mo day tayo mo't mubunjay. Pangipanam nga iti day ta. Ha, da kayo matata. Kay, mapan mi inuman Alangan ba't amapan ko ibalang? Aniya, ay sika talaga. Kasla di kalman laang nakita ka. Akas tao na yabatak ma. Sa ita, mapan kay manano umigaw. Kasta talaga tata. Anya nga rod. Kada kwarta nga igatang iti arak. Malaksaid, no awan. Aniya, amangan no kaya tiyo may tata. Itapay lang, aw-awisin ka. Mapantay kid di uminom. Ha? Amangan no nalipatan nyo tata. Nga awan ti arak ijay langit. Iso nga itapay lang. Uminom tayo nga uminom. Iti kasta, agigiddan tayo nga uming pisti barana. Ha? Ala, uminom pa nga uminom pare na drink. Ay, kaya kung na pare. Anya lagi din. Kagay pare. Ay, wan gayam. Ambom nga pare. Awi isang etay nila kay puta. Ang puta. Na, puta tinagan na. Di naman kaya tiyumay. Aha. Unam na ano sana mamartag iti. Iti saan pa'y unay alakay. Lalakayan na KJ ko naman. KJ. Wan. Killjoy pare. Ah. Di na mo ti makibagay. Ti mga awis kinkwana nga uminom. Puta talaga. Walang agpaiso niya. Anya ay kumanusan ngay may. Whatever. Kung ka. Makainom talatamay. Oray isan nga umay ta dya puta. Apay maawan ti sa ngerdanak mo awan da dya alakay puta para. Puta. Ay, mata. We can drink without him. Correct. Can, whenever we want, we can drink. Bunulaw na pare. Inayon mo ba pare? We can drink whenever we remember. Yan lagi. Anya, ayawan man ni bunjing ije balayaw, anak ko. Awan nga rod nanang. Ay na, itay pa'y bigat ang pimanaw.
Naku na nila kay puta, anasabat na kano anak kaigam iti arak. Aniya? Ay na! Kat sigurado nga ron manan anapan da minom kinipidren. Dagiti awanan bain at talaga. Ay na, agawid la day dyan lalaki, talaga ang makaraman kanya. Ha? Awanan at talaga. Ipatay ni Bunjing ti saan na apanaginom iti arak nanang. Ala, bay aman ako. Baga akto man dayjay nga anak ko. Wan man nanang, barang da kayo ti denggan na. Awan nga minkat no siya. Katawaan nak no kasjay nga agong ungetak. Oh! Apay anagawid ka pay lang, ha? Bakit? Anya ka matang. Sumungat ang lang. Namantang ka manin dito yan tiri, tawa na karupangan. Nga, agong ungan. Ha? Anya? Anya nga ron ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam? Ha? Ha? Awanan ti aramidam iti biyag mo, Bunjing. Talaga nga impamay samon ti panawon mo iti panagin inom mo. Salbag ka. Anya langit ni bakit kung na yan. Pasat ti biyag, ti paminsan na ba nagbartag bakit? Anya sagpaminsan ngay bagbagam? Sagpaminsan ayamat dayta inaldaw. Kasla ag sakit ka pa yan, numalanganan dayta karabukob mo, asaan ang makaraman iti arak. Ay na, una yan dahil nakapimpintas nga asawa ka. Gusto ka de, sana bale, tanag-aawid akong baka. Di mo ibaga ahuston. Huston ka talaga ang makapahay blood ka. Awan sir-serbim nga asawa. Isubli kang samatan itinam. Salbag ka kiti. Ay na anak ko. Pangaasim man nga men. Sarda nga mo, unday taki na mamartak mo. Asus, awanan ananang noy sartang ka. Ang mga noy patay ka. Awan ton ti bunjing nga anak yaw. Aniya? Awan mo ti madingar aramidak na nang. Sa anak mat nga agwalwala, no kas di amabartagak. Uwan ngamga po iti panagbarbartek mo. Pulos, adimon matultulungan ti asawam ijay balayo. Ha? Imbes aday ta oras mo apanagin inom, katinulungam ni bakat mo, dinasayaat ko ma. Apay, nagsakit ka? At daya ti maitulong dayjay apidreng. Ninanang mat. No agsakit ka, ni bakat mo amin. Iso apang nga asin. Sarda nga amon day tang aramid mo. Sakbay ama uman ni bakat mo kan ka. Timbaga tinam kan ka. Ha? Apay, no adda sakit mo, maayabam aya ni Pedring at tumulong kan ka. Maayabam aya nga aggao iti kanam, mangyawat iti danom nga inumam. Panunutom ka di anaimbag, sika, Bunjing. Alawanan ba ka? Aday ta, di mo kayat at talaga ti mabagbagaan. Na. Ha, sakto laang ti maumakan ka. Apay, ti kunam, agnanayon ti anos ti babae. Saan? Hindi bakit mo. Anya kalakit din ayaw. Ay bakit-bakatan si Kabunjeng. Taamangan numarurudak. Kat isipat kumanin kan kaday ti rapas nga ima. Anya ti ko ng maray. Inton bigatan, ti papan mo ijay ilay. Uwan ko mamare. Kat no awan pa panam, di agkuyugtan ama pan gumatang ti regalo dagiti anak ta. Wan nga agpaisoan niya. Gumatang at matlaang man iti regalo kini katugangak. Anya? Ni katugangam anagalas ti ugali na? Regaluam? Uwan mare. Regaluak man iti blouse kan lipstick. Barang sumaya at ipan nakilangan na kanya. No siyak lang. Ay uray awan.
Pagan anok ngay arigalwan ni katuganga, kat nakalalas ti ugali na. No nakasango, mayat. Ngam no nakatalikod, mapanak met gayam imarmarites di takaaruba. Ay namare, uray kas di ugali na, regalwam lang ta. Sana bale, taitalaang mo't a Christmas. Maminsan lat makatawan. Anya di amom, no ti panagregalom kan kwa na, kat maamiris na asaan anasaya at dagiti aramidan na kan ka. Sa bagay matkit di. Iso aregalwamon mare. Uray may salaang nga underwear no iso. Uray kita kasta una ipanangidayaw na kan kaamanugang na no aramidan dayta. Nagadumit na tayo ginatang mo pagbalkot mo iti regalo, mare. Wan mare, addaman ti regalo kini katuganga. Ha? Anya nga mare? Maamuam to mare, saan pa nga ita? Masiguradok matlaang amaamuan amin akaaruba. Anya? Regalwak man ni katugangak iti regalo, nga iti kaanuman, kat saan na amalipatan. Si kakit dimot, mare. Maburburtsa anak man no anya dayta. Maamuam to mare, sigurado amas daaw ka. Anya? Nabartag tama ng jaw. Ngarod jaw. Ay na, nagmayat lagi din na yung bartag, pare. Katuan mat pare, nagmayat, bartag. Malipatan aming naparikot iti biyag. Ay na. Pag ko na magpare. Sabi nga siya, okay ka sa nung tibartag ka. Diyak malipatan tibarikot ka. Sika, ada parikot na? Anya ko mati pagparikot ang pare. Kaya nagmayat tubay, tibiyag mo. Painom-inom nito. Inimer! Sika, hindi mat pare. Ada magparikot ko ka. Di mo amo? No, asino ti parikot ka? Asino kumabay? Ni bakit ko pare, iso ti parikot ka? Anya? Kawan? Parikot ko talaga ni bakit ka? Nakangyaw-ngiwat. Ngamin, tunggal lagaw itakan na bartag. Sungsung nga tagbay lang. At datan, akas lamanok nga upa. Kutak nga kutak. Kutak! Putno ti magpagagbaray. Basta talaga pare. Dayta, di ugali dagiti babae. Nga iti ka naman. Ket saan damay kat. Dayta putak kaputak putak. Putak. Apo, mayat abon jeng, nabartek ka manan. Mayat lakay. Nangan ka din, lakay. Nakakaskas daw tayo tabakat. Ikaw man ba yan sa lodsudam nung nanganak ko? Nagluto ak nga rod iti naimas asidaan. Iso adam damagak no nangan kan. Tano saan igawan ka? Nakakaskas daw ka talaga. Nagsingpet ka man ita bakat. Nasingpet ta Christmas ket nga rod lakay. Sa bagay matgiti Giblabon Christmas Day.
Ure Christmas night lata. Sabay lang ko mga rota. Agtul-tuloy reta. Kinasimpot mo. Kinasimpot kita mo. Bakit? Aday pa, naikargakan iti karton. Tangay awan sir-serbi mga asawa, sikan ti ibalkot ko, isubli kalaangan iti inang salpak ka. Nay, anya kay dayta nakakarton itinagdakkel dito sa lasyaw. Uwang nga raw, no anya nga taday to'y Ay, lukatamod takitain taman no anya dayta binalkot ni Rayla arigalo na kan ka. Ay, nagsingpot at talaga na jay amanugang mo. Ha? Ay, man ti manugang akaskan ko na. Eta, lukatan taman nga raw. Ay, Ay na, kasla nagdagsan mo ti kargana. Washing machine saki dia. Hey! Pakanawam! Hey! Bumangon kan bunjeng salbag kakide! Ay na! Isu siguro binalkot na ka ni Rayla nga inyag dito'y balay. Gaputa na uman iti kasta nga ugaling. unay hindi ta. Kunak lakit din no, anya ti imbalkot ni Rayla arigalo na kin ka. Detamit gayam, mamarta ka anak mo. Ay na! Naumamutan siguro Uray asinumat nga asawa. Mauma at talaga iti kasta nga ugali na. Tauray siyak mismo nga inana. Diyak kaya tinalabas apa nagbarbartat na. Nay. Apay nga daak dito yan yaw, nanang. Nay, apay dito nagdakkala ka itong dito apay ka. Tapno mo man ya, binalkot na ka ti asawam. Ya. Inyag na ka dito'y balay. Kung naklakit din, regalo na washing machine wano oven. Ngam saan mo't gayam. Ay na, bunjing aya. Manupay aya pa ka si ti kayat mo. Tapno sarda nga mo na ito panagin inom mo. Amok anauman kan ka ti asawam. Isu asaan nagbabain anangyag kan ka dito'y balay. Anya? Agyaman ka pa'y ta dito'y balay tinangipananakan ka. Di nakakatimbol lang ijay daraas. Agbalbaliw kan. Taamangan no iti sumaruno pa ng balkot na kan ka, kat saanan aditi balay ti pangipanan na kan ka. Unay kamutan bakal? Apay nga yakas siya mutan tinaramid mo? Oh, apeng agreklamo ka? Naumaak nga rudin kan ka, iso anapan ka insublikin ni inang mo. Agyaman ka! Tasaan ka nga impan ijay pagururnungan iti basura. Taamangan no inkargada kan ijay garbage truck. Ay, isus, musikamit bakit? Wala ti di ka aramidam. Ay, no di mo kaya't nga aramidak tumananday takan ka. Sarda nga munday ta panagin inom mo. Saan pa'y anala daw ti amin, bonjing? Saan mo ngay paray? Painom ka na. Di ka nga minang mauray nga umay ije balay. So ngay maya ko na, dito'y balay yaw. Ay, taray. Ay na, pasensya ka kuman taray. Ay diyak kayatan ta ginom. Kanya? Agang angaw kan sakit di paray Ay, saan taray, saan? Mabuti nga kami ng kinibakit ka. Mga no diyak maputan ka. Ay, sos, ijayan ayan ti basuraan ti pangipanan na kanya nung mabartagak paray.
Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.